عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Mia kapuun ki Abu Hurairah mia swatun swallah amia kapuun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam pitiruian asa tawa pakah kepanian so mukmin kumargnian apad kumangarergen sa dunia napaka kepan wallah kumargnian apad kumangarergen sa alungan maure gusata waluwagenian so makam bebeyadan naluwagen skanian wallah si sa dunia gusi sa akhirat gusata wasapanganian so paawing muslim nasapangan wallah so paawing yan si sa dunia gusi sa akhirat so Allah natatabangan yan so uripan dayon sa so uripan natatabangan yan so pagarinian gusata wa mukit kulala na tuntutun sa katao a ini sugu Islam sa swaswatian ku Allah na lebudnon wallah solalan si ku surga guda asa gurumpong at timu-timu ko walay apad ko mga walay wallah apumbati aniran so kitabu wallah agu pepegenad niran abakiran di makaturon so kararapanet nagumikulam bukiran sulimu nagukulilingan sirano mga malaikat nagualuin sirano Allah ko mga malaikat apdiyan nasa tawa di manamar magamal na di makapentaw ubang sanian ko pangkatan mga alai para tiyaya. Mia kapuun ki Abu Hurairah mia swatun swallah amia kapuun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam pitiruian asa tawa pakah kepanian so mukmin kumargnian apad kumangarergen sa dunia napaka kepan wallah kumargnian apad kumangarergen sa alungan maure gusata waluwagenian so makam bebeyadan naluwagen skanian wallah si sa dunia gusi sa akhirat gusata wasapanganian so paawing muslim nasapangan wallah so paawing yan si sa dunia gusi sa akhirat so Allah natatabangan yan so uripan dayon sa so uripan natatabangan yan so pagarinian gusata wa mukit kulala na tuntutun sa katao a ini sugu Islam sa swaswatian ku Allah na lebudnon wallah solalan si ku surga guda asa gurumpong at timu-timu ko walay apad ko mga walay wallah apumbati aniran so kitabu wallah agu pepegenad niran abakiran di makaturon so kararapanet nagumikulam bukiran sulimu nagukulilingan sirano mga malaikat nagualuin sirano Allah ko mga malaikat apdiyan nasa tawa di manamar magamal na di makapentaw ubang sanian ko pangkatan mga alai para tiyaya.